Ka Regional Democratic Alliance RDA kekunhuni tray langah pedang United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP haga jing beteng ban pen sngow ya kimat nalor ban pan jing kershan ru nak bantau kertong kekunhun uba Robert June Kharjarin ubani ai reng hak election MP Lok Sabha kaban salong ka khat khandai tri ya yong arja arpsau kalahiar sasya soara constituency. Hagadi ngajing yalang nolor kertong lay don lang Presiden ke UDP uba Ahmed Ba Lingdo uba Ru Chairman ke RDA Presiden ke UDP na East Khasi Hills District uba Tito Starwal Khan Working President ke UDP uba Paul Lingdo nolor kiwai-kiwai. Haba ajing kran hagadi ngasngi uba Paul uloang. Baha ke por bau ra ya ka mat ya tai halor ke muda kiba persya ya kanikaan ki kenja jar-jar bat ki klampoi hiru syakayeng dorbar da ka baong ru batang hadin sitayo ki mi hasurap ban ya kawang mau bat ki pulit. Ulang ru badai mau haringkat uba Tito Starwal Khan bat uba Robert June kibalaya kran bat ke sorkar ban pendam ya kibor ke muda na ki jaka ki bahap apo ke krenet ke bahan rio. Niru dia sedang yang ke-6 ni penki mensi migi pai ba dari jingruai tambah ke jingruai ke basyong kun ke basyong nongrim niong kukun unyokra syaba mengi kan set ha Minsay lagi white legacy hamar khna lau khnam garanti katakan doa ai misi ya kran ya ka muda boleh bah mabhi sobha pilih dia ba lanang lasat la syampan gilai don ke debate ha assembly ngalara mangai ke debate dalam poi ke debate kenja jar na kita tiba persya muda temuan jak ning dorbar hari seteo berami hasurok penyekong mabung pulit lada bijit jadi balensing dorbar ipep dorbar bat nang tu isu pen ai gini ki constable hasurok te kala ya plat kata kajit ba jit nong khmat habjitan ki baksa ki barang diangkat ke met jung ba Robert tolong ni mo lei pale ki ngroko nyo posnen dat kai CRP sabai gajing pa jit nong mi ba pai ba bawa ke meli ula sa bom ki CRP bu perkuma bu ki sayo dinak tak rawo pi ai long ki ba syampang ke kajing pekopor ya ke muda kaja mendo ngakwa pinpai sya ke YouTube channel sampai ya kan ni kajing pekopor ya baru kini ke schedule area ki bahap hang muda lapan kan rea no ai ke bor jongki sya ki district council lingba ke meglia building bylaws ar hajar ar faulai mana melalui sya kan ni kajing akan ubat titas kumu MDC bat kumu CM mulai lam ubat Robert kumu legal advisor jong ke district council ulalek lang mga kumu EM in charge building bylaws ngalalek ringkat banyak keren bat ke sorkar hak kata kaji keren sisien ke patlong asien ke lawan dur hak asien ke balai lah menjus dan penduduk pendam yang dibor jam kemuda na kisik schedule area ni ada le ya kata tangga no pi apa kakam kekren yang muda dan kam kentir apa kikam kekren nak beta jopi himda dan kam kentir dan lagi yang lolayu nam tak kerja kentir Tang cisni bahas syong hashtag triat dari bau bakti syong ke district council election kat no teri kirai di panyarap di kerja ini kelandel kawan nau long si yang bakti ke kelandel kawan na khti de jomu bat Robert kumu legal advisor kemuda bylaws ke bagi transfer no ai kibor ke district council ke poi mengabat mana kumu IM jong building bylaws Hendrai kasih kejongi galong ni tray kum mga ong hatu kasi ni tray jar hapuntor alingha kum kisilur haba pilur sepidam ke klik cepo amdan por ban ong pek ngaru benek reng bahmo
galit siyo ya pergi la alban ka jing lempat mul bakam la game da up pinten te kot kudi ban berong ya kadur kadar kaduni namar hilajet yang ni bantawan apa pijet bantawan ni minat hantar aga cakap ibu Ciski ngasang setiap prasipau kenta gak kerai ka pangasain ka day na mataga jingento yung pagba ngan ong tu nazir yung sekretariat kete maik no siya tayo lorli ngan kiyo sa tunong sekretariat yung iPad pagba ang nadeble ka ni longi kurang ba beri ulay amta gak ka baray ali te maik yang ngan kiyo telerasain siswa atli kum kita kirai siswa sinap kiyo sa tunong sekretariat Misalnya kameranen, so siya tunong. Nang terkenal ubi, jit, nak kajing syampang. Kami kajing hikai, kapama apa mentah kalau berhikai bah, wat buram syu, ya ginong sensya. Kita kijo kibang wat buram ya ginong sensya, ya ringkat perapat bah, maki ru, lama kita kembali tubuh, ikut apa kita hakabuah sensya. Ndak gelas sensya bagi mereka naik no, kita para rapat bah. Transbel kat yu pian ngong yu tu minister unuan kelas yang para bayarikat bor. Longi yang para bayarikat bor. Haba kumtan dan syuing benang rong hat unok sensya. Dan syuk bersah sensya nilai rong mereka hukum syuk. Lehi maniru rong beli tu postol sensya salor nang hat sensya sini sepen. Ong yu terun sang lang patnya sini. Bayarikat para patba. Long bukan rukam pekat. Nagaraw ang haswaba ng siyang kandigit jongi udan hapreng jongi bansa mi kesembo gizing perkat ki jong pensyamdor pensyonia we don't take tang away ke seat of parliament larangi bakralen tiang ni kadon ru ke baap ini ke article reway jong constitution artikel berrupuai koang balada kanono ke parti kayo lai spa rupulai seat hak parlimen jong san spa sopulai kilala wat bante bankum yu presiden jong dari India kubno mengini dai kita mini da da ba ni lek renti lang ban penklanya kan ego competition jong ki ni kiri kau jong jai bodoh jogi Pak Hoping Stone yang do, Pak Bibi yang do, Pak Sally, Nicole Roy, Pak Kiwei, hadu kene kata kami. Yin penkan mangi, yin penkiu mangi ya kekot di ke kelas nama ki, yin nang ai menja susu, Pak yin nang tenher susu mangi selor, ringkat papi. Kerja kene kedor kam, ya kibriu, kibatau, kibawo, kibadok, pensyoknya nanta keselai banjir jit tak kajing syampang kesencar pada kanang san kanang im bakla lenti nanta syak hala ha upra kumkimanla Nakal yang uba Robert June oloong bah kapor bau la bam smai ban long kumud khot ka KSU la ai jing hikai ba ka jing e ya ka ri ba ka jaj ban rio ka dei leng ba ke e ka ba unle na ka banta ka ri om ban kali ke e ka ba ka ri ka ne na ka banta jung u Ulapan pau ke jing susi ba kum balong menta ke jing pen I ya ke jing I jaj ban rio la I kum badon kam da ke jing ben ba da ke jing kan tho wei ya wei pat Hapor pengapan snow eladation kasih dan union kawai kebakan mau hakasin kebanikung habang lasim semai kumdokot jong kan kaseng lahikai yang bagi jing it yang ari bagi jat ngriu kadi ban keli ngangan le ayu nam ta kari om dei ban keli kari gan le ayu nam ta jonga kabah snow si nata la da pek social media ban pensisa yang jing it yang ari bagi jat ngriu I kumba kadon kam ka competition ban ya ben ban ya kho ban ya kendok pramangi panan kam ni kitin ba khlam akon lei Ikumba nang yo sibun ki like. Ikumba nang yo sibun ki share. La bakla ka jing so thu ya ka jing it ya ka ri ba ka jak belu parari. Ba kata ka jing ben kam semlakot ban ben tang ya kinong san hima. Kalapur sadu kinong elam niam, kalapur sadu kinong elam balang snosi banong hadu kata-kata.
Kai keba kini kino alam niam kilale bakla ya keba ma pi hak ban ben ban kenok ban kentok kum tu go samla ba inga khot ke pi pila ban kersan ya no pila ban tek ani kamele na karpat ke pi sobha dai de ben ya kino alam balang kino alam niam ki jongi no boleh di maki kilong kini kilong kpa kilong hikai kilong peni ya ke jingim ke jongi de maki ki ban hikai ya ni lada mangi ni fel kum ka jek mreu de maki ki ban bak ban snop ya ka jek mreu jongi Sopan ay kersan yang iru kamele Haritang banong Babihapan benno ya kini kinong alam barang bak Kalau ke ke babakalah adu kata-kata Para ribe ke benta ke balai Jom ke jinggada ya kari baka jek menu Ngidai basi utuk kalau ngihap penyada Ya ke kendau ke siap ke jongi Ke jek menu klem ke kendau omdon ri Hikenau ya ke jek menu jiu Haswa bakin yok dan penlong ya ke Israel kum kari ke pura kadai ke jek kedil ke basa kema ki don ki banang ki don ki bastat ki don ki basyempang ki sensar ya ke pertai don lut ujiu habaro ki department jong kari ke pertai hari habakim don ya ke Israel kam don kata kari nanta jongki hari habakila yok ya ke Israel ban penlong ri kaladai ke jing song shangai ya ke jek kedil ji ke jek kedil ke jong iru lalangi bakla hidu ya ke ban long trai halor ke kendau halor ke kendau ke siap Kenau para ribe niladu ya ka bor ka jongi halang jong kari bakajak mru ka adi ka yeng halor kata ka norin bangi hak panyada ya ka jinglong trai ka jongi halor ka khendo ka siam ki bobun na pedeng jongi minang ya sutu bakla banong baka hill state movement ka sedang na ka jing persya ban kalan kitin asam kam syam lalong punta para ribe alar pi pai ba sa ka history jong ka hill state movement ka first phase jom ke jinga hill state movement kadai na kadau baka way kadai na way ka notification ka bala peni da ka sarkar asam but hakata ka notification laong babaro ki marpo khando kumudoyong undeino umar jom ka sarkar kalami ke jinga ki book nengkong du na po sora na boleh hang tu ka por ka sora kadai ka way na kijaka ki belasang berti doyong Kalami kata ngecing ki bat hangta kalami mikong kasur ke baong nila don kam no la ngejong ke jalan no boleh ki rangba ki jong ye tu ko por ki yo isai bala dang nila du no ya ki jing long try ke jong ye halang ke kendo ke siap lakut kum gari ba ke jek pendu ka second phase ni mala banduen kawan nang tu ke jingket ya keren persya ya ke tin asam kini arteli ki benta ke jing ya da ya kendo ba ke jing ya da ya ke tin kini ki thmei ba kini kita ki immediate cross jong ke jing penyo yang ni ya ke jong ke celah para ribet ladang ni kendo thala ya kini kalau ke jing ma ka bakrau ke jing wan jong kita ki an ritor ban muslia ya ke jing long try ke jong ni halor ke kendo ke siap ke mala keren de MLA jong ke selam mene kata ke dia arak kalau tak mak yong ya kari ba ke cek berdua jong ni ke mekhle legislative assembly arsin arwah ke pas ya ke resolution ban pan exemption ya kata jing trekam jong dia arak sosi barong banda kadau bagi MP berun burong di jongi kim semua site ha ngimpat semua yo ya kata hadu mata ka adi kadon ya kata commitment banyak kun banyak ki banyak sa para ni ban penyo ya kata jing perlet no na jing trekam jong dia arak nang ba jing long try ka jongi halor na kadu ga siap kadlong kabapit जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड
और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।